Mina igama lami nguBabheke Mthethwa, ngisebenza la ekhaya uCozini. Ngisebenza no Lady D kwenye ama-shows engikwenzayo as uproducer wakhe. Lady sengisebenze naye isikhathi eside kakhulu kusukela 2010 ngo-October. Ngisayikhumbula ngisho ne-date kwakumhla ka-18 October la ngaqala khona ukungena e-studio as uproducer wala uCozini ngiyoqala ukusebenza no Lady. Wangamkela ngezandla ezifudumele kakhulu, wangifundisa umsebenzi ngabamba nami ngokusheshsha nje sesifika la. Ngeke ngisangena ke into eziningi kodwa kuningi esengikufundile kuyena njengomuntu engikhule ngimulalela emsakazweni ongikhulisile ngokuthi njalo uma ngivuka ekseni ngikuvula iradio ekhaya ngilalela iradio whether imini or ekseni omunye wamaphimbo engangiwezwa eradweni. So ukuthi kuhambe isikhathi ke kuze kuzofika la sengisebenzisana naye as equals emsebenzini, yize umuntu emdala kunami, umuntu engimthatha njengomuntu owumama kumina, kodwa manje sesisebenza ndawonye kwi-platform eyodwa la sisebenzisana khona ngokubambisana. Kuningi ke ngingakusho ngoLady kodwa engifuna ukugxila kukona kakhulu umsebenzi wakhe lo esikhuluma ngawo namhlanje, incwadi le ekhuluma ngayo Lady nemisebenzi yakhe aseyenzile. Njengoba kuthiwa umabizwa asabele nje, uLady esikhathini esiningi kuningi ecelwa ukuthi kube nezinto azenzayo emphakathini, kube neqhaza alibambayo emphakathini ukuhlanganisa abantu kusukela emsebenzini wakhe la oCozini ngokweshow yakhe uJabula Ujule, ehlanganisa omama bamajukujuku, ama-domestic workers, ama-shillers lawo, amahostela, iy'nsizwa sikhuza esikhuzayo emahostela. Konke lokho kuseyiqhathi lomsebenzi wakhe awenzayo. Konke lapho izinto zonke lezo azenzayo angafuni ukuthi kube khona inzuzo futhi ayitholayo ngalo msebenzi loyo awenzayo, kodwa kuyi-extension ye-personality yakhe. Engicabanga ukuthi lokho kuyamsebenzela njengoba sesizofika kulesi sihloko lesencwadi esikhuluma ngayo. Mesikhuluma ngokuthi-ke isikhukhukazi esimatsheletshelele, ngithe mengifika ngiqala ukusebenza no-Lady ngabona ukuthi kunale attraction le ekhona kwi-personality yakhe. Abantu abaningi they tend to gravitate kwi-personality yakhe ngendlela yokuthi bayafuna ukuzibandakanya naye. Angikhulumi nje ngabantu basemphakathini nje kuphela, but ngikhuluma ngisho nabantu abawosaziwayo, ama-celebrity. Abanye baze bafike kuyena bazoyincengela ukuthi bayacela ukuthi abe yi-mentor kubona, abaphe izeyalo njengabantu abasha abakhulayo kwi-industry nayo yonke leyo nto leyo. So konke lokho bengikubuka ngiqale ngaku-understand ngisaqala ukusebenza naye, kodwa ngithe ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi lokhu kukhuluma kwi-personality yakhe. So lamatshwele lawa ekhulunywa ngawo akhulunywa njengamatshwele abantu abaclose kuyena kuphela, uy'ngane zakhe or abangani nayo yonke leyo nto, but kuwona wonke umuntu impilo yakhe uLady emthintayo. Konke lokho ngicabanga ukuthi kuyisikhukhukazi esikwazi ukufukamela bonke abantu ngaleyo ndlela leyo, because abantu they tend to find leyo comfort kwi-personality yakhe uLady ukuthi bangakwazi ukukhuluma nanoma yini naye, bakwazi ukuthi bakhulume naye as umama, bakwazi ukukhuluma naye as umuntu oyilunga lomndeni ozokwazi ukuthi ababonise, abakhombise indlela enhle. So umsebenzi wakho Lady ngiyawazi, ngiyawuhlonipha, futhi ngikufisela inhlanhla kona konke okwenzayo nosazokwenza ngokuhamba kwesikhathi. So I can't wait ukuthi ngiyifunde incwadi. Ezinye zendaba ezila ngiyazazi, ezinye ke ngizoyifunda khona la encwadini. So siyabonga kakhulu, uqhubeke njalo. Lady Machiliza, uyazi ke sihlale sijoka nawe sithi intontoni usengwayo. Konke ke lokho sicela ukuthi kube neziqhamo ezinhle kuwena kumsebenzi wakho kusukela manje kuze kuyofinyelela nako okunye okuzayo kungaphezulu kwalokho. Siyabonga.